DXDC Radyoman Report. I extend my heartfelt greetings to the esteemed leaders convened here today at this inaugural Barmm Local Legislative General Assembly. Your presence here and the holding of this assembly signifies that the spirit of cooperation and unity runs strong amongst our Barmm leaders. Nitambong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa inagurasyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon Barmm Local Legislative General Assembly nga gipahigayon dinhi sa dakbayan sa Davao karong adlawa Nobyembre 14, 2023. Adlawng Martes, nakigtagbo ang Presidente isip guest of honor and keynote speaker sa aktibidad sa mga local legislative bodies sa Barmm nga gilangkuban sa Provincial Board, Vice Mayors, Sangguniang Panglunsod ug Sangguniang Bayan, Provincial Board Members, Councilors ug uban pang mga Opisyales. Niinsister ang pangulo nga muhapit usa sa Barmm activity bisan nga mulargahay kini karong adlaw pa San Franciso, California, USA para sa Asia Pacific Economic Cooperation kon APEC Summit. Sumala niini nga importante kini nga panagtagbo di lang para sa Barmm apan para sa entero nasod. Ipasalig niini ngadto sa Barmm leaders nga mosuporta ang administrasyon sa pagkabot sa sustainable, peaceful governance. I have said it before, but I will say it again. I have never recognized a Mindanao problem. Whatever problem is in Mindanao is a Philippine problem. And that is why it requires efforts of all government to make sure that Barmm will be a success in the future. Gipasigar mo niini atol sa pagbisita ni Japan Prime Minister Fumio Kishida, ilahang gilagdaan ang $6.8 million nga non-project grant aid para sa construction equipment sa road network improvement of disaster quick response operation para sa Barmm. I invite each and every Filipino to significantly take part in forging our path of progress, of inclusivity, and prosperity for the Bangsamoro region and the entire nation. We have already made our first steps. All we have to do is to continue what we have started to make sure that we never waver in our determination to succeed. Thank you, and may this assembly be a source of inspiration and productive discourse for us all. Mabuhay ang Bangsamoro! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman ay Miginita, Tatak RMN. Tatak RMN.